Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Pasensyakan, Rose. Nurabi iaklang nga pumasyar dito'y ayan nyo. Apay ngamin nga umay nakpay sa rungkaran. Adumot dito ang babae. Sikati kayat ko, Rose. Ngam addaan akong iti may nga anak. Adumot dito ang babalasang amabalin mo nga Arman. Nalabi ita. Naglaklakaya ka baro. Tainururay ka. Anya? Amin akasadara ka. Kan kakasinsin ko. Nangasawa da aminan. Siya klaang nanti saan. Adda ka di makagapo, Ferdinand. Gapu tainururay ka, Rose. Puldo ka dit imbaga ni Max kanyak may papankan ka, Ferdinand. Anya day ta, auntie. Nga ar-armam ka ni Rose ni Tadaya. Tay adda anak na. Nagpartak ka talaga ti damag, auntie. No kasta, agpaisaw ti imbaga di kasinsin mo. Uwan, auntie. Jakon ilibak. Perdi ka din ti utak mo, kaanakan. Saan, auntie? Baro ka, kalpasan na. Adda anak na, ti mapan mo ar-arman. Kwa, auntie. Nasingpat ni Rose. Oh, agin sisingpat ko na Anya? Imulagat mo man dagita matam kanakan. Imulagat mo! Nakita ka magmag na. Iso asinardengan ka, insan. Kung may kagluganin. Sana, insan. Asidigmatan ti bodega ti boss ko. Talaga nagagat ka. Kasapulan na, Max. Awan nga, Yam. Talaga ka di? Seryoso ka kini Rose, insan? Uwan, insan. Isuti kayat ko nga ikalaysa. Sana pa nangupay kan ka, insan. Ngam, abay di naktuladan. Insan. Kita anak. Nangasawak iti maestra. Ita, napintasan ti biyag ko. Sika, insan. Tagwapo ka. Angam siya ka. Saan nakamagustuhan ti may sa maestra? Diskarte lang na ita, insan. Wa, insan. Addan ar-armak. Di ka di, Rose? Ado, matababalas ang napipintas dita. Apay asaan nga isuda ti Armam, insan. Insan, napintas ni Rose. Apay anak kami suod kasi mangpay tanak ka. Tugawak mampay. Ay, kasanumat ngamin. Ado ti sao ti kabsat yu kanya ka. Kasta amten ni Max. Anya timbagadakan ka. Ay, upayin dak nga rod. Anya? Huwag tatang. Anya nga rod timbagada. Naglaklakaya ka no abaro. Ngam, jak pa mo ti agpili ti amak. Kaslasaan ka anaruam kiniikit mo. Una, tatang. Ngam no agsasao. Kunamlan diktador. Saan mau nga ipapusaw ti imbaga ni ikit mau? Amumay ti ugalinan. Imay kamait manang ruseng. Di na ka di pagtugawan ka, Joe. Ay katagtugaw ka ah. Nagyaman nak. Ay, nakaumaya, takayat ka kasarita. May papanitian niya. Apay, di mo isursuro di anak mo. Isursuro nga. Naa, laklakayan kan, ngam adupay gayam ti di mo amaw. Anya nga mintikan. Isurom ni Ferdinand, iti panagpilin na iti asawaan na. Manang. Ay na, panagkita kat perden ti utak di anak mo. Di na mo ti agpili. Manang, saan ko amabalin adiktaran ni Ferdinand? Adaanan iti husto nga edad, tapno agdesisyon. Nasurok at rintanan. Day tangarod kat. Hay, mangibabaen iti pulay. Ante, nagsakit magtanti pa nagsasauyo. Day, adda ka matgayam dita. Agpay sumatibang pagak. Saan ka, day? Nasibugam ka di amin ang dagitinat natang amula, anak ko. O, nanang,
Nagpipintasan dagiti pichay, kastamat dagiti tarong. Agyaman na, tanagagat ka ngagsibog, Sunshine. Wen ananang, kat ikatantumat ni Tito Ferdinand, inton umay dito'y balay. Anya? Ay, talaga si ka nga ubing. Apay nanang, Ay, kanayon mat amang mangtad iti regalo kanya. Iso nga ikakmat iti natong tayo. sige man laan yan. Ngam, nabayag matan asaan nga in may nagpasyar, nanang. Ada akon, Sunshine. Nasaya at mataadakan, Tito Ferdinand. Pagsarsaritaan da kalaang. Lumadda ka matan, Ferdinand. Pasensya ka na, Sunshine. Busy ak ngamin. Iso nga itaak lang nga imay. Ay na, nagdadakalan dagiti tarakan tayo akalding Ferdinand. Uwan nga ron, tatan. Napaado tayo. Wen anak ka, ket maragsakan na. Tamaom tinang iba utam kadagiti birok mo. Ita, napaado mo dagiti kalding ta. Uwan, tatan. Kahit kung aming timakaornong. Diya kaya't agastusan tinagbanluga, iti awan kaseskan na. Ay, tati pang dayawak ken ka, Ferdinand. Tawang bisyom. Sana kas kiniinsan mo, Amax. Inom dita, iti aramidan na. Diya kaya't tikasta, tatan. Sayang laan ti kwarta. Tay tangar ti pagyamyamanak iti namaraswa. Tauray duduatan ngagbibiyag. Nasingpait ken nagaget ka nga anak kao. Kuha, tatan. Di kagdanag. Manayunan tayon to. Mala, idardaras mo nga raw, danakaw. Nasaya ata nakita ka dito'y paradaan, Rose. Da kayo matgayam, nanalusan. Wan, mapanak ko man kat dita nagiparadaan may tilugan, may tagawid kami. Angam nakita ka, iso nga inasitgan ka. Kasta ka dinana, urayag namin ni Ferdinand. At dabit ginatang na. Ah, kasta. Ay, una yan. Talaga naggasat ka anya, Rose. Apay ana sa uyo ti kasta nana. Kaputa kinayat na ka ni Ferdinand. Uray addaan ka iti anak. Ado mo na mabalasag dit at imabalin na nga arman. Ngabno apay asikapay. Tinagustuhan na. Nana, saan ko matapinit magdatang kanya? Nakapsot ngamin ka, ti panagot-utak dahi di ka anakak. Iso adi na amo ti agpili. Nana. Auntie Rosing. Na kayo magdayan dito palengke. Nawag, Ferdinand. Sige, mapanak ko. Taon-urayan na ko ni Max. Ay na, anya manan di regalong kanya, Tito Ferdinand. Lukatam, tak mo makita. Anday ta, nalukatakon. Ha? Bistida, a color violet. Oh, anya. Magustuhan ka di matlaeng, Sunshine. Wan dito, kaya't ko launay. Ngamin, daanin dagiti bistida. Thank you, Welcome, Sunshine. Amon gayam. Mapan mo man ayaban ni nanang mo. Kasaritak ko ma. Ay, kwa dito. Kunana ngamin itay. Asaan na akayat ti makisarita iti asino man? Anya? Oray ka di siyak? Wan dito. Nasakit ka no ngamin ti ulo na. Ay, likliklikan na ka talaga ni Rose. Nalabit. At daat talaga't nasa uni ang tirusing kankwana. Tito Ferdinand? Sorry ha. Ngamin, sana kaya't ni nanang ti makisarita iti oray asino man. Itaman pa'y nga imbay ka dito, ibalay ka anakan. Kaya't ko lang kumati agdamag, anti. No agdamag di ana ibagayo kan ni Rose. Apay, nagipulong kan ka? Saan makit di, anti? Ngamkit di. Di na kayatan nakasarita. Anya? Day tatipod no, anti.
Oh, di, no saan na ka nakayat kasarita? Agbiro ka niti sa bali. Nga manti. Ay, saan ka kumangagbalin amulong-lang si Ka Ferdinand? Saan ka kumamat nga agsawa iti kastante? Kan, apay ka di apakibiangan. Gapo, ta isakit ka. Gapo, ta kaanakan ka. Nga manti. Saan kumamat nga ultimo pakasak ng tipuso ka, kat pakibiangan nyo pahay. Ang mga nunalipata maun, asyak titimulong kada kayaw idinagsakit aging ga itinatayday dinanang mau 5 atawanan tinapalabas. Saan ante? Jak to pulos malipatan dayta. Narabian ka matasimang pait, Ferdinand. Ay, di magasak pa ije balay da ante Rosing, tatang. Kalpasan ti trabaho ka. Kastagayam. Kahit? Tatang, apay akas jeti ugali ni ante Rosing. Apay ayamanain. Agdamdamag aklaan kan kuana. Ngam ibuy-buy na mat tinaitulong na kada tayo. Di na ospital day dinanang. Hala, pasensya mo ni ikit mo. Ngam tatang. Agpay sumit adakil tinaitulong day. Ket saan tayo ang mapagtalikodan day taabanag. Day tangarog ti makagapo tatang. No apay nga agsalsalo kagak ita. Tadyak kayat nga agkasapulan tayo manan ititulong da. Anak. Huwag tatang. Tano bilang adda emergency. Nakasagana tayo. Apay asinurot nak dito'y Ferdinand. Kaputalikliklikan nakmatan, Rose. Adda ka din nagbasulakan ka. Awan nagbasulang. No kasta. Apay nga road. Gusto ni ikit mo arusin. Apay ngamin asabali at tao ti dengdenggam. Nasakit ngamin ti panagsasauna kanya. Siya kung ti agkin daw itpasensyakan ka, Rose. Kadagi ti amin asaunakan ka. Ferdinand. Saan ko maati opinyon, wano sa uti sabali at tao ti denggam. Sikati ag desisyon, ta sikati masaknan. Sa bagay, napanunod ko mataytan. Itilas ud ti panawan asaan ko apan nakisarsarita kan ka. Naamiris ko ti may sa abanan. Anya na ita? Aklunan kan Ferdinand. Wan, aklunan kon ti ayak mo. Naragsak mo tayo kasar ni Instant Ferdinand, Uncle. Kasano, nagaduda nagkasar. When Max, ginundawayan dati programa ti gobyerno akasalang bayan. Ba nag-apabor kin Instant Ferdinand, Uncle. Gaputa libre da dito reception. When Max, hanggang kit day. Ada limitasyon dagiti bisita maaways. Hanggang sa nabalik, tinapatay. Nangasawa mo't laangin ni Ferdinand. Awanin ti pagdandanagak pa ay ngaglaklakay abaraw. Awanin ti maibagak pa, Uncle. Tamakitak met tinalaos aragsak ni kasinsin ko. When Max, uray no naglakay pa abaraw. Santo nang asawa. Tinapatay, naragsak itan. San? Mangan kagitin. Ha? Madamdaman to ti istorya. Ay katwa na insan. Talaga ang mga anak iti ado. Sulitak man to'y kasar mo. Ay, ste, kasaryo gayam. Nagadu kayo. Sige laeng, insan. Dahil tagat ti kayat kukan ka, saan ka akil, Joy? Imatindar ka, itinapatag na okasyon iti biyag ko. Ay, naraos, agmirinda ka pa'y. Itay ka pa'y ngaglablab, ha? Saan mat anarikat tatang, taadamot washing machine. Ay, dakkel tinamay ka. Manipod adda kayon dito'y balay kini Sunshine. Tatang, saan ko na problema ti obra dito'y balay? Ipampamay sa ka, unti pa nang taripatok kadagiti dingwa na ginatgatang ni Ferdinand. Kat sana nagbindot ti anak ka, kaputa na singpad kan nagagat ka. agyaman ak iti panangapresaryo kanya, tatang. Pudno matibag-bagak?
Rose, tatang, handa akon. Naragsak ka si Mang Ferdinand. Wen, tanagatang kon, ti agasawa ba ka di tadaya? Ha? Kaya't mo asawahin. Wen, tatang, nagkinawatan kami matlang iti presyo. Umadumanan ti pastor mo atarakan tayo. Jak maklon tinaramit ti asawak. Insan. Kanya ngamin ay tinapasama insan. Sana na nagawawid. Nagpakada kanya nga da seminar tayo dyan Davao. Sana na nagawawid. Anya? Insukat na konti asawa kiti sa bali alalaki. Insan. Kadyak amo. No sa dino itan ti ayanda. Kumpirmado ka di dahil insan. Iwan insan. Nagtigas kanyak. Asan ko na sa pulen pay. Maramid nila ni tikas jagan ka insan. Kasla jak patsen. Kasta matinsan. Ipampanakal ko pa iti maestra tinasawak. Agim gayam. May samot gayam man nangalilaw. Iswa kadwa anak pa man insan. Tapayagin umiti arak. Kwa insan, nakainom kan. Itulod ka lang ni Jibalayo. Kalma ka lang kumainsan. Rose, balasag ko. Pasensyakan ka dagiti na isawsawang ko idikan ka. Awan day giant, auntie. Lipatin tayo kumanti na palabas. Wan ata inuy-uyaw ka ide. Si kagayam ti mapagtalkan a babae. Ang tay manugang kumatan. Maestra pa'y madimot ti aramid na. Talaga ka di asaanan ang nagsublipay ti manugang yo, auntie? Saanan, Rose? Simurutan iti sabali a lalaki. Kat nakakaasi itan ni Max. Kanayon nga agbartag. Di tay mapabasol, auntie. Talaga na sakit ti pagdaldalanan na ita. Uwan nga, Rod. Adayo, anagasgasat ni Ferdinand, anang asawa kan ka. Gaputan na singpot ka, kan mapagtalkan ka a babae. Agyaman na, auntie. Nay, kasla seryoso ti pagsarsaritaan nyo Ay, ada kamot gaya man, Barok. Ay, pangaasim man, Ferdinand. Isapar mo ko maapasyaran di kasinsin mo no dawayam. Ngamin, kanayon ang maikulkulang. Sakit kanayon pa'y anabartag. Habayan nyo, ante. Kanayon kung ta apasyaran. Ay na, agyaman na kaanakan. Agyaman na kunay. Manipod idi, nagsardengan ni Ante Rosing amang lalais kini Rose nga asawak. Tanapanagnakan na, anasaya at tikababalin daytoy. Nagupad meten ti kinapangas na, gapo iti pananglipot ti manugang na kini Max nga anak na. Itilaksid dagita pasamak, jak ida pinakitaan iti saan anasayaat. Naikaten tinalaos a kinatangsit ni ikit ko. Tuy pagayam mo, Ferdinand. Ferdinand pagayam ko, nasayaat met. Tas saan mo as sinubadan iti saan anasaya at timadi akababalin ti ikit mo. Gapo iti dayta, nakaamiris matlaeng, ket nagbalbaliwan. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasalitaan nga impatulod ni pagama Ferdinand. Iti Ilagan Isabela. Tampok dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masidman. Kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear
Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiyag ita ket naggapo kini pagayam amay iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunanan, Dear Mr. Longley. 5 atawanan ngagdenden na kami kini misis ko. May salaang ti anak mi ngagduan ti tawin na. Makunak a responsable ak nga asawa ken ama. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mike. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Pare Mike, agawitan. Sumit nga tan. Umunakan pare. Masapol nga ag-overtime makita. Uunay kan pare. Kanayon ti panag-overtime mo Kasapulan, pamilyadon da tao. Wen, kanayon matan nga ag-overtime ka. Di ka lamas yan di tabagim. Agawid kakit din tapno aginana ka. Ala, umuna kalatan. Sumaruno akto ka di. Bayaan naklaang nga ag-overtime. Bumaknang kanto nga rod gapo iti ka-overtime mo. Rimor ni Rhea, manang? Wen, Sir Mike, ada ka no papanan na. Adamot ko tsinay may nang dagas kan kwa na dito ibalay. Ni baby ngay. Nalpas kon apinakan, iso apinaturog kon, sir. Kanayon samitan a rumor ni misis ko, manang? Nadlaw kumot day ta, sir. Impaglakit din. Tadda kayo ang mga asikaso kini baby. Isumat day ta ti trabaho, sir. Anya ka nga oras nga gawid ni Rhea? No damagag, agkusilap mo't, sir. Iso ang mabain akong nga agdamag no kasta arumwar. Ay, mangan kan, sir. Nakasaganan ti makan. Tagmay sakman na namangan. Awan ganas ko no kastoy. Umay ka manan. Aggidan ta namangan. Apay nga itakalain. Nagapuan. May saka mo't adamag. Apay akasta ti reaksyon mo, Rhea. Kasano? Nagdagulit kayo? Asawa na. Karbangak amaamuan no sa dino ti papapanam. Kanuan niya ti... Inawis nak di kumarik nga ag-birthday ti anak na. Ayan niya kalakit din aya. Di ka gungat Agdamdamag aklaang mat. Aglisi ka man dita sangwanan ti Sarming. Taikatak na ito yung make-up ko. Dahil talarupam ti asikaswan. Kat anya ko mati aramida, kat adamat katulong ang masuswelduhan? Ingkamot kitaan ti anak ta. No nakaturugan. No nabasa ti diaper na. Sukatam. Buisit kon. Ay, jak kaya ti maturog dita silid ita. Ha, sao ka, sao. Ay, nagado adamdamagam. Manang, sumaral ka kung iti trabaho. Nakitab ka di dyan kargak abalon mo di tabag mo, Sir Mike. Awan manang, agyaman na ka. Anya nga iti kayat mo alutwak apangrabyan tayo. Makamu kayo latan manang. Damagam kini Rhea no anya ti kayat na. Ang mga no pumanaw manan inton madamdama, sir. Awagan na kinton pumanaw amanan. Inaldaw sa amat na pumampanaw dito balay. Uwan nga rod, sir. Di pagdanagak ni baby. Dandan isaan na pa'y amaaw-awir. Amangan no saan ton ngam amo ni baby inton dumakkel. Hello, manang. Sir, ag-make up manan ni Ma'am Rhea. Dinamag ko no at napapanan na ngam ko na namot nga awan. Pumanaw manan? Diyak amo sir. Sabay nagado ti aramidag. Aglaba aken agdalusak. Nang diyak maaramid at agsangsangit mo't ni baby ti crib na. Di na pa'y mapanaw-awiran mo't, sir. Ay na. Naging inayat mo't tan arimwar, sir. Inrikop ng jiri daw. Ala, bayamon manang. Awagak ni Rhea. Sa dino manen ti papanam? Adak di ti kalsada. Apay aya. Rumwar ka manen? Mapan ko ipaikat dahil nasakit ang ngipin ko. Apay aya. Awan mat dinakdakamat mo ang nasakit tingipan mo. Ay, di mo amo nga adot ti saksakitag. Taday tala agdwa-dwa ti aramidam. Nasken mat nga ibagam kanyak. No adda kasta marikriknam. Tagas awa ta. Adan pagluganak. Di na ko nawawagan. Bye. Unay matan ti asawak.
Kasla di na kamin ipatpatag a pamilyana. Neng. Apa kasta tilangan pare? Kasta da parikot mo Wan pare. Pampanunutak ni bakit ko. Ay, aging ga ka di ita. Agkarapanaw iji balayo. Isumat lagayang maipilit na idi amangala kami iti katulong. Tapno maaramid na ti kayat na. Adumat ti kwartayo apagbayad yu kuma iti katulong. Awanan ti amo nga aramidan iti balay pare. Ultimo agaw awer. Di nan maaramid. Di katulong miti mga aramid iti amin at trabaho iti balay. Pare, kasaritam ni misis mo. Ado nga min ti barkada na. Barkada? Ay, sos. Kasla single nga road, no kasta. Pare Mike! Oh, mare, si Kamet. Kumusta? Anya nga'y dagitaginat gatang mo? Dagito'y Diaper, kan gatas mo ti baby. Ay, manot anak yun kan ni Mari Rhea. May sapay laeng, mare. Kunak, ano nagsina kayo? Nagsina? Apay ko mangagsina kami. Kwa. Agkit-kita kayo kadiki ni Rhea. Nabayagan asim minak iti grupo mi. Kasano? Ay, jak kayat ter aramidan da. Anya tiar aramidan da, mare. Di mo ka di mo? Mabalin ka di nga ibagam kanyak dagiti banag at jak mo. Ay, agkita tantulangan inton sumaruno. Tani, agap apura akmat nga grocery. Agur-uray ngamin nila kay ko ijeruar. Sige, mare. Awagan kanto. Huston, baby. Sumardang ka ngagsang sangit. Madama akay ngamin nga aglut-luto, sir. Siya namin ti kayat ni baby. Naruam ngamin kan, manang. Ala, siya akong timang bantay iti lut-lutuan. Talaam ni baby. Tani, di mo ta nagsardang ngagsangit. Sige nga, Rod, sir. Alaha mo umaikan, baby, wan. Sumardang ka nga agsangit. Simardang adagos, Talaga asikat ti kayat na, manang. Huwan nga, Rod, sir. Sige, makaamu kayo nga rodan iti ilut-lutok. Siya kun ti makaamu ka ni baby. Awan pa'y ramraman, mat dahi ti sidaan. Apay aya napudot ti ulom, Rhea. Adda ka kumangamin dito balay. Tas sikat ti nagluto. Taan niya kumati serbi dahi takatulong at ang tangdanan. Saan kamot nga agsawi ti kasta, Tas saan arumbang nga amin at trabaho dito, kat iso timang trabaho. Taan niya kumati kayat ng aramidan? At tugaw laang, ha? Trabaho na amin dito'y balay. Sika kumamatan ti mga awer iti anak ta. Kasla di nak kayat aparwaran, Mike. Kayat nak nga ikulong di balay? Kat, naipaikat mo tinasakit ang ipan mo. Kita akman. Manang! Umay ka man ditoy! Apay ka di, Ma'am Rhea. Diyos ti kayat ko! Sana danom! Sukatam da ita! Ay, uwan, ma'am. Mabait lang. Sobrakan, Rhea. Kayat mo, iawat da amin kan ka. Ado yan ti Diyos, ma'am. Idisom di talamisan. Yaw awat nakit di kanyakon. Ha? Makaparurod kayo amin dito'y balay. Agyaman hak, tayo may ka dito'y ko nakapagsinarakan ta. Adda ngamin dagiti banag anas kan amaamuam, pare. Kas kumaitian niya. Dagiti barkada apakikuykuyugan ni Mari Rhea. Dagiti babae anakisina kadagiti asawa da. Ha? Dagiti mahilig iti nightlife. Kanayon arumar ni Rhea. Saan na matatao iti balay? When taaddan sa bali akadidate na. Ha? Anya ti kahit mo asawan? Marik na matkat no limamiis kan ka ti asawam, pare. No adda sa bali akayat na. Ay, mare. Di mo kunaan, adi mo marik na dayta, pare. Diyak kahit apanunutan day ta abanag. Ngamnas kan amaamuak.
No asino day ta lalaki. Kanayon da nga agsarak. Amok ti pagsinsin narakan da. Anya? Amok nasakit kan ka. Ang nasken ama amwam. Tapno sumardengan ni Rhea iti kalukwan na. Agyaman ak iti panang ibagam kanyak, mare. Gayam ko mat ni Rhea. Ngam saan anasaya at aramiden na kada kayo a pamilyana. Namin anok matan a binagbagaan. Ngam talaga adinak denggan, pare Mike. Nakitak ida iti lalaki na, pare. No kasta, pudno nga dalalaki na. At ang amin gayam may anak ay baga kanyak, iti aramidan ni Mrs. ko. Ay, unay matdaytan nga aramidan nan. Pagdua-dua ak paikit din. No siyak ti ama ti anak mi. Ay sus pare, di mo kumamat iramraman ti anak yu Diyak mo. Diyak amo no anya ti aramidak ita. Anya ti kayat asawon da ito'y manang? Pumanaw akon, ma'am. Diakon makapagbayag pa'y dito balayo. Anya? Pumanaw kan? Diak maanusan ti tratom kanyak, ma'am. Saan na mabalin a pumanaw ka? Ado di ti mabalin ko a pagtrabahuan, ma'am. Saan laang adito'y balayo? Nasaya ata nagawid kan. Pumanaw ka nun ni manang. Pudno ka di, manang. Uwan, Sir Mike. Pumanaw akon. Itamot laang. Lapdam a pumanaw, Mike. Asino ti agluto? Aglaba, aglinis dito'y balay. No awan ni manang. Sige, manang. Palumbusan ka pumanaw. Itad ko kan ti maudi asweldo. Anya? Ay, unay ka matan, Mike? Sikat ti nasken nga agtrabaho. Tas sikat ti asawak. Sikat ti mangaw awir kini baby. Anya da ito'y? Dus-dusaan na ka di, ha, Mike? Sige, ma'am. Sir, panawan kayo. Sige, manang. Awagan kanto, no itid ko ti sweldom. Kurang pa'y da ito'y adusan no ar-arigan, Rhea. Nadagsan ti basol mo kanyak. Rumbeng kuma, apapanawon ka dito'y balay ko. Nagsakit matan di pa nagsasaom, Mike. At dalalakim akasinsinnarak mo. Nakita kayo. Kayat mo kadi, taibagak tinagan ti lalakim. Mike, hindi na kumadusaan. Hindi nagpapanawon. Matayak no awan kayo kan ni baby itibiyag ko. Apay ang naaramid mo kada kami daytoy. Itilaksid ti kinaanos ko kan ka. Maituragnak pa'y alukwan. Pagkawanan na, nagbidutag. Pagkawanan na kumamay. Mike. Saan ka nga agparintumong iti sangwanak? Pagkawanan na kuma. Pang-asim. Angay pare, nagbalbaliw ni misis mo, manipod kinumprontam. Wen pare, saan ang arumrumar iti balay mi? Nasaya at matngaruno kasta. Saan matan nga agaramat iti cellphone? Talaga, apinanaknakan nanti pa nagbalbaliw na. Ngam limami isang trik na kankwana. Uray asino no kasta alokunda ka si mumulagat. Madia talaga tiriknam. Kaslasaanan nga agsubli pa iti sigod apan nakilangan ko kankwana, pare. Lakay, umay kan tabangantan. Pinakan ko matan ni baby itay. Nabsugak. Nanganak itay iti restaurant. Nang restaurant ka? Idin do ta imbagak matkan ka nga agluto ak iti paborito maamakan? Kaya't kunti agina na. Asino ti man ka dagito'y alinuto? Makamukan. Mike. Di kag sangit. Saan mo abagay ti agdrama? Di nakadipay na pakawan. Please, Mike. Pakawanan na kuman. Panagrik na katjakon may subli pa iti sigod a panagayat ko kinibakat ko, Mr. Longley. Inayon tapay dita, ti panagduha-duak, no siyak ti talaga nga ama ti anak ni. To'y pagayam mo, Mike. Mike, pagayam ko, saan mo pa'y anaan-anay anapakawan ni misis mo? Tauray ti anak yo kat pagduha-duam.
Saan mo kumanga iraman ti inosente nga ubing, iti basol ana aramidan ti inana. Ket no talaga nga agdwa-dwa ka, no sika ti ama ti anak yo, mabalin mo met nga ipa-DNA test. Ket sapela ko ma, tamasulbar ti parikot yo, iti asawa. Bueno papagayam, ingkan nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mike, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ni istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo ag Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat nati agpailinge di tinagan a Raquel. Iti Kawayan City, Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ididamo makunak anasingpet ken naparabor ti asawak. Ngam iti panaglabas ti aldao. Nagparang ti pudpudno akababalin na. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Raquel. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Kumusta mo ti trabahong itinagmayam, love? Nasayat, Marta. Napintas ti negosyo kita. Ado dagiti agatang iti motor ita. Sa bagay, manipod iti pandemic. Adon ti mayat nga agmotor, tangim mina mangaminan ti pasahe. Ba nagapabor kanyak? Ngimato ti sales mi, manipod nagpandemic. Ay, love. Adan sa nalipata ma. Anyo ko ma? Ti pasarabom kada kami iti anak na Sana na masapol. Isupay agastos. Ang sigod Sa na. baliitan, Raquel. Sa baliitan. Ngam, Kaya't kung ad-adda pa'y arumang ay tayo. Isuanas kan ti panagsalimat-mat. Naggasat at talaga ni Manang Raquel anya, tata. Uray si kamot sila. Nagasgasat ni Manang Tapay, Mike. Nagrang ay tinegosyo ni Bayaw Felix. Agasam ngay. Isuda ti akin kuko iti may nga outlet ti agtagtagilako kadagiti motor. Ay madamot ka partner na itinegosyo na. Uray pa'y tatang. Tadwadalaang nga agudwa iti birok da. tatang, nangag ko ti saritaan nyo. Ni, Ti asawak mat ti pagsarsaritaan nyo. si kamot gaya Manang. Nasaya at man ta nakapasyar ka diti balay. Win nga paiso, Raquel. Nabayag adi kay may dito'y balay. Ay, pasensya kayong tatang. Saan nga min akayat ni Felix apo masyara? Anya? Nay, saan mo tasigo na kasta ti asawam? Alaya. Agar aramid kam gayam iti assignment mo. Wan, Daddy. Agkisak pa'y kada kayo. Awon gayam. Dagiti kakabsat mo. Nakaturog na ni kwarto. Kasta ka di. Kadwada ni mami yun. Kuha, Daddy. Napanbit iti balay da lolo. Imbagak ka ni mamim. Asaan apo mampanaw dito'y balay. Kasanon, no adda ti mapasamak ka dagiti kakabsat mo. Kat babasit na pa'y. Saan, Daddy? Nakaturog damat? Kan adda akmat ngagbantay. Sumangpet tulaeng. Ada akon Felix. Nabitak mat lang ang ijabalay da tatang. Uray pa'y. Diyak kayat apang panawam dagiti anak ta. Diyak kayat! Kasino mo tatagdur-durbel? Good morning, Ma'am Raquel. Kastamat, Ruben. Ngam saan na kon nga awagan iti ma'am? Manang Raquel latnan. Kababain mo't, ma'am. Bus ko ti asawa yo. Uray pay. Diyak kayat nga awagan nak iti ma'am. Ay, wan gayam. Anya dagita bitbit mo. Kuha, ma'am. Ay, Manang. Karne kanat natang dagitoy. Anya?
Papay tulod ni Boss Felix. Kasta ka di. Adda nga minapan ko ginatang iti palengke. Ket imbaon nak ni Boss agumatangan iti karni kan nateng. Ay, una yun ti boss mo. Mala, agyamanak iti panang itulod mo kadag ito'y araw, Ben. Apay mo't nga imbaon mo pa'y ni Ruben nga agatang iti abasto tayo. Tapay, dakas ka di. Awan, ngamkit di, naisturbon jay tao. Uray pay, siyak tibos na. Ngam addaak mat ngagpalengke. Takayat mo man ang tirumwar? Tapno kumkonforme man ang tipapapanam? Felix, si kakadidaytan? Manipod ita, jak kayat akanayon ti irurwar mo. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Basta, ti saok titong palam. Asikaswam kit di dagiti talungan nakta. Kasta matar aramidak. Hawan gayam, manipod ita. Ipakitam amin kanyak ti resibo, amin agat gatangam. Kan amin alista ang dagiti amin agat gatangam. Apay mata na kasya ti asawa. Nagbalbaliwan. Kasla sa anak nga asawa. Amin kat kwentaan na. Mami? Agsangsangit kayo? Kabayatan di pa naglablabayo? Ay, ko anak. Si kamat kayam. Ay, awan na ito eh. Adala na lagip ko. Adda ka di problema yo, Mami? Ay, awan anak ko. Awan. Apay nga rot nga agsangsangit kayo? Ko ang amin. Adala di may nagkinaawatan kini daddy yo, anak. Nagapa kayo ka ni daddy? Saan? Gagangay ti agasawa. Adala ka saan dapat kinaawatan. Ala, mapan ka kit di agdikusan. Tani adda pa iklasem. Wan, Mami. Sanda ko na pagparikutan pa'y. Ay, kaasi kayo mat. Tadwa pa'y ti adding ko ababasit nga awiran nyo. Okay lang, anak. Kat pagyamanak unay, tanasingpot ka. Matultulungan na kadagiti ubra dito'y balay. Adang samot parikot ni Manang Raquel, tatang. Apay anak, adda ka din na sa unimanang muken ka, parikot na? Kaslada parikot na ka ni Bayaw Felix. Anya ka no dayta? Kuha, tatang. Anya akwa? Nagbalin ka no ang naimot ni Manong Felix. Anya? Sakot, naingat ka no pa'y kankwa na itan. Bayam, kasaritak tuman ti kabsat mo. Mapan ka kumadya balay da, tatang. Ay, wala niya. Nabayagan na sa anak ang nagpasyar ijay balay da. Adaawag mo, tatang. Nay, nimot gaya manang mo. Pagsasaritaan talaang, isunti umawawag. Hello? Tatang, no adaman wayayo. Da kayo ti umay dito'y balay. Nay, apay ka di Raquel. Ada parikaut? Kung aming tatang, sa anak ama ka umay dita balayo. Iso ada kayo kumanti umay dito'y balay. Sige anak. Pumasyarak di tabalayaw. Nakapasyar kayo mat dito'y balay, tatang. Wen anak, tadyak mat mauray ang dagiti agiin ang agpasyar ijay balay. Tapay, tatang. Umay kayo umutang iti kwarta ka ni Raquel? Ha? Ay, isaan barok? Kailiw kayo met. Iso nga imayak. Nasayat no kasta, tata. Nasayatan tinalawag. Maawatak matirigat ti kwarta ita, barok. Gusto ka, tatang. Saan ko apid-pidutan ti kwarta? Sa maysa, adda plano mi iti business partner ko. Ngagpatakder kami pa iti branch ti negosyo mi, iti sabali nga ili. Ay, nasaya at day tabarok. Kung tatang, planok ti agbalin na milyonaryo. Isu akas taunay ti panagsalukag ko ita. Ne, tatang, adda kayo mo't gaya man. Itay kayo kadipay. Sa anak pa'y mo't anabayag unay, anak ko. Mga sagana ka man iti merienda ni tatang, Raquel. Amangan no itay pa ang mabisbisin. Darasam ti agunay.
Pinaburbur matan ni Felix tilugan na sa Pimanaw. Imawag namin ti business partner na, tatang. Amangan mat numakaungay, kapo iti panagpasyar ko dito'y balayaw. Saan mat siguro, tatang? Madlaw ko adakkel ti nagbaliwan ti asawam. Manipod imasinso ti negosyo na. Ay, jak ilibak day tatang. Day tatipod no. Kan apay akimutong kamatan. Kasta ka di, tatang? Ay, kasanumat ngamin. Ultimo sintimo, bilangan na. I-audit na amin. Ay, una yan ti asawam. Kasla agbabawi akpayan anak ki asawa kan kuana. Di kag panunot iti kasta. Talon dagiti anak yaw. Binalaagan ka iday, nga mumpay ahusto ti kababalin na. Nga manya ti inaramid mo. May salaabulan ti panagnobyo yo. Nagkasar kayo na dagos. Day tatidak kalabidot ko, tatang. Nagsingpet mo't ngamin ididamo, kan naparabor pa'y. Ala, at daditan. Nasken asangwam ti biyag mo ita. Ay una yung tiwara dito'y salas. Kasano? Nagayayam dagiti dua akakabsat ko. Kat apay asaan nga nyornos ti inam? Nagluto itay. Sa nagdalos. Kan nagsibog ka dagiti masetas ijedual. Day talang matinubrana. Di na pa'y mat mamintinar ti linis dito'y unag ti balay. Siya kung ti mangyornos ka dagiti wara ti kakabsat ko. Kasi mat ni mami. Saan mo nga isakit ti inam, Leia? Tadagi talang mat ubra dito'y balay ti araramidan na. Kan, apay anabayag anapan na grocery? Amang ano adan iti dalan na, daddy. Saan la ang agar aramid ti inam, iti saan ko ang magustuhan, Leia? Ala ni daddy, nagsingpat ni mami. Di na maiturot ti agaramin iti dakos. Ada akon, Felix. Napanak pa ngamin nagpalingki kalpasan ti panaggrocery. Ginatang kong dagiti daddo maakasapulan tayo. Nakisinarak kan samat iti lalakim. Unay mo't daytan nga bagbagang, Felix. Di ka kadi mabain. Si sasango pa'y ti anak na. Uray pay. Kayat ko ang mangngeg na. Ajak tupulos kayat arugitam ti ulok. Jak ipalubos. Lagi mas matanday ti adyos, manang. Sige lang ang ading ko. Agmerienda ka. Day ta cake. Siyak tinangbik ita. Mangan ka lang. Talaga? Iyawid kunton dagito yung manang. Akuray ka. Apel kasla limlim tagmot dagita matam. Adda nga imalas ti ugali ni Felix itang ading ko. Saan ka di pa'y nagbaliw ni Bayaw, manang? Saan? Agasam. Pagat atapan nakngadda ka no lalaki. Ay, unay mo ti kastan. Jak amo no apay kasjay. Amang ano isumot ti adda aramid na, manang. Anya? Kasta ka no dagiti adda aramid na. Ipulagid da ti aramid da iti sabali. Ay, jak amo na niya ti aramid, Axelia. Talaga amariribukan ako na yan. Duktalam ti agpayso, manang. Kasano ko maamaramid ko data? Di na kayat ang pumanawak dito'y balay. Nagpaikabil pa iti CCTV di tabalkon. Iso ang mamonitor na amin agaraw ko. Unay mo't gayam ti kastan, manang. Unay mo't tan ni manong. Anya ti ginagara ti kapsat mo dito'y balay? Nagpasyar lang mo't kailiw na dagiti kakaanakan na. Ti kunam kit di, kat mabisbisinan. Iso nga imay dito'y balay. Anya? Agpay sumat. Ta dito'y balay, naimas ti merienda, kan sidaan. Saan akas ijay balay da? Bulbulong ti sidsidaan da. Saan ka kumamat akas na, Felix? Tapay, isakit mo ida? No saan asyak tinaasawam? Kas jay kumamat ti biyag mo ita? Anya? Kasla kamat kalding abulbulong ti sidsidaan. No saan asyak tinasawam? Ala, matulog na. Masapa ak manin nga agreement ton, Pilan. Agsarita tapay. Nagasat ka kit di kanya ka, Raquel. No nalipata mon, ipalagip ko kan ka. Akas taunay ti rigat ti biyagyo, idi pinakasaran ka. Uminom tapay, Ruben.
Layos ti ara kan pulutan dito'y birthday ni Paribong. Angan, nabartag kayon san, boss? Saan pay? Kaduan naklata nga ginom. Kapin ni. Busy ni Paribong. Itulod kayon, boss. Ang mga nubirbirukan na kayo ni Ma'am Raquel. Nalipatam sanat. Asaktibos mo. Amok day ta, boss. Awagan man gid din ni Raquel. Ibagam, asaan ako nga agawid. Tamaturog ag dito eh. Angan, boss. Aramidam, wano, ikatan kay ti trabaho, may tamat laang. Sige, boss. Awagak ti asawa yo. Api-api nanawan na kami matan dati. Natayan ni Daddy Midi isang patday di ospital, anak ko. Nadisgrasya. Naputan na barbarta ka nagmanehoy di rabi. Apay nga minasaan ni Uncle Ruben sinagmaniho, Mami. Pinagawid na ka ni Ruben, anak ko. Mami. Ang mumat ni Daddy, natural. Noay niya timbaga na, iso ti matungpal. Leia, umay ka naning. Mapan ka pa'y mangan. Wan nga agpay so anak. Kaduan na ka ni Antim Celia. Saan, Mami? Auntie, diyan pa'y mabisin. Kaya't ko abantayak lata ni Daddy. Amok nga itisan nga agbayag. Itulod tayo ni Jay Cementerio. Makatawain hindi napalabas, manipod pimo sa iti asawa manakaw. Wan tatang. Nakailiw-liwag ka siguron. Wan tatang. Ngam na sakit tinamwag. Ha? Anya day ta? Inaklon ni Ruben. Ngad da babae ni Felix. Anya? Iti day di rabi apan nakadisgrasya na. Agturong iti ayan ti babae na. Kasta ka day? Wan tatang. Jakla impagarup alinip-liputan nak ti asawa. Impagpagapok lang amin kadagiti anak mi. Iso apinas pasensya aklatan. Kasla ak may sa abalod idi si bibiyag pay. Ngam inibturak ti amin para iti pamilya mi. Ala, pakawanem ti asawam, Raquel. Iti kasta, malaganan ti rignam. Wan tata, napakawan ko. Katagyaman na kiti Diyos. Gaputa iso tinang tartarabay kanya. Tapno madaurak amin dagito yapan nubo. Tapanagrik na kita. Kaslaak nakaruwar iti pagbalutan, iti naunday apanawan. Saan akon anaki asawa pay, Mr. Lonely? Impamaysak ti atensyon ko kadagiti anak ko. Iti likodan ti amin, nalidayak latta iti ipupusay ti asawak. Ado ti agkungkuna amaki asawa akpay, ngam ingkiddeng kon nga ipamaysa ti imatang ko kadagiti anak ko. To'y pagayam mo, Raquel. Raquel, pagayam ko, iti daytoy apakasaritaam, addan iti nagkaysa abiyag ti asawam. Isu ati saam nga impaaynaken ka ket lipatemon. Tunggal tao adda pagbiddutan na. Tano si bibiyag kumapay ti asawam, nalabit a nakaamiris metten. Ket agbabawin iti nagbiddutan na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagayam Raquel iti Kawayan City, Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masidman. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panang Talabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad iti naga na Susan iti probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasapa kami anaulila iti naganak. Iso ang nagkakabalay kami natalo nga agkakabsat. Ket makunak anadagket kami iti tunggal maysa. Kastoy man, dagiti paspasama. Bueno papagayam, intay denggan di bakasaritaan ni Susan. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Ay na, makaadok man ang timangan ita, Manang Susan. Ay naading ko, aginayad ka laang iti panangan mo. Ay, nagimas namin tinlutom nga adobo apato, Manang. Ni, nabsog kan san manong lito. Amano maimpatso ka, sapay rabii ita. Saan ka man asutil, Ronalyn? Sikat ag diet. Ay na, nagimas at talaga ti dry adobo apato. Ay na. Ala, mangan kayo kitin. Dinner laang mat ngamin nga agsasango tayo amangan. Tadamot trabaho. Wan manang, iso a happy family tayo, nakastoy arabii. Husto ka ading ko. Ayun gayam lito, kumusta mo ti trabaho? Kwa, Manang. Apay, sakit insardeng mo pa'y ti agsubo. Saanan asimrek day ta iti trabaho na manang. Ne, apay ngay. Di mo't imbagak ng anusam, tatalaga anarigat no agdadamo ka iti trabaho. Nakarigrigat mo ti agbalin abagar iti grocery. Agbiro kaklangan iti sabali a pagtrabahwak. Jack payment makatugaw. Inawis nak matituig iti baybay, Susan. Anda ka di parikot, Lams? Nilito man. Ha? Apay niya ading mo? Ay, nagikat manen iti trabaho na abagar iti grocery. Nagikat manen? Wan nga ron. Awan aanusan gikapsat ko. May katlon day ta trabaho na nagikatan na. Wan nga ron daron. Tubngaram ngamin Jack kayat nga agpasugnod kanya. Ang amnusan mo atubngaren, kastalatan ti aramiden na. Jack kayat agumura kanya ti kapsat ko. Amumat ada kaming tinagsisin na ranay. Manipod na tayo dagiti naganak ni. Ti panang tubngar, kat panang isakit, Susan. Amirisam day ta. Apay dagitayin lasin mo anatang, bakit? Itad kantuman ka ni Susan no sumangpaut. Sa bagay, awan ti makunak iti day di akaruba ta bakit? Nagagayt ka na singpait. Wan nga road pidreng. No sa bali laang day di balasag, iti pay laang anak ki asawa Una, sa pay adamat nobyo nan. Kanada pa'y napinta sa trabaho na. Naasidagmatan ka data ni Susan. Kaslaan naktan iti panagriknak. Kasano kat nakasingsing pahit. Sapay naisam. Sana kaskadag iti dua akakabsat na. Di mo dilawan idat agtutubo ta pailaang. Talaga kit di na idumada ni Susan. Ne, adda kayo matgayam diti paraangan nyo na nalina. Tatapid ring. Ay na, pagsarsaritaan da ka lang itay. Apag iso matisangpot mo. Alaam dagito'y natang ngayon lasin ko. Ala, kababain mo't nana. Kanayon dak apadawatan iti bunga ti mulay yo. Alam kit din balasang ko. Saan kayo nasabsabali kada kami? Di ka pa'y matnakainaw, Ronalyn. Madamdaman ton manong. Ala ka day talaro pam tininto na ram. Nagsao ka man. Amangan no kayat mo ay pulong ka ni Manang Susan.
Anya ko mati ipulong mo. Asaan ka na pa nag-apply ti trabaho? Ngamkit di, nagmalmalam ka nag-cellphone. Inton Loniston. Masadutak magdetayin na rumwar. Nagkuyom ngamin ti panawon. Oh, makitam? Sika talaga, Manong. Di nakman dilawan. Tauray sika. Gusto ka di tinangag ko lito. Saan ka nang ipasa iti requirements mo? Iti may sa akumpanya nga kasapulan iti checker. Kwa manang. Inton Loniston. Unay matdaytan ading ko. Di na kanon kaya ti agobrapay, Manang. Aktal na ka man, Ronalyn. Saan ka makisamsampitaw? Ta saan mo nga mo ti bagbagam? Sinurot nakmat iti pagmulmulaan mi iti nateng Susan. Wala na. Napintas dito'y kayat ko. Wan, prisko ti angin ditoy. Wala na. Kayat ko mati makarelax itata day off ko. Apay, adda ka di parikot mo. Ni ading ko alito anana. Apay? Kaslaawan mo't plano na agtrabaho man. Ay, naglakan samot ngamin ang mga agtrabaho. Huwan nga rod, nana. May sabulan na laang ang nagtrabaho iti grocery iti. Nagikat nga awan gap-gapuna. Ay, bagbagaan, balasang ko. Kasaritam iti nasayaan. Inaramid ko, nana. Iso na laang tapanagrik na. Kat nakasanggir dalat ta kanya. Uray no kas na adadakkel dan. Kasta nga ron ti madlaw ko, Susan. Wala na. Amoy umat amanipod na tayo dagiti naganak ni. Siya kunti kaslananang ken amada. Ngamkit kasla didak mat kayat atulungan iti adu arigat ko. Harold, api nga inawis nak ito'y paborito ta restaurant. Kaya't ko ang makapag-dinner ta aduduata, Susan. Apay, naumakan akadwata dagiti kakabsat ko? Saan mahit? Ngamkit di. Kaya't kumayat nga intimate ti dinner ta ita. Sika talaga. Awan mo ti okasyon ita. Uray pay. Kaya't kumayat nga da privacy ta. Ay, gayam. Kumusta ti trabaho? Nasayatan na damag mo, Susan. Na-promote. Siya konti overall supervisor ita. Kaya't mimato mati sweldo ko. Oh, talaga? Iso anas kan nga rod nga ag-celebrate na. Wenlan. Kaya't ko ngagsimpata ko mamatan. 30 kon. Kaya't kumatan na maandanta iti anak. Jak kaya't nagkuribet-bet kanton. Kaya't ubing pailan iti anak ta. Manong Rito, aldawan. Di mo't ada trabahong ita. Saan ako nasumrek? Anya, ngumapay. Nagrigat mati trabaho ka. Ay na, awan pa'y makalawas mo ang nagtrabaho na umakamanan. Nakarigrigat nga rod. Tulang ka kadi. Sana katulang, Manong. Agasam ngay. Kunak no checker lang ti ubrak. Saan mat? Tagi bagkatak mat kadagiti kinarton. Nagdaragsan pa'y. Ay. Nukas na. Nagikat ka manan iti trabaho lito. Ha? Da kayo mat gaya manang. Kunak man no simrakan iti trabaho. Nagsubli ang tadda na lipatak. Jaklem pagarup ana uma ka manan iti trabaho. Kuang amin manang. Nagrigat ngamin. Marigatan ak. Awan tinalak at trabaho lito. Amin at trabaho. Narigat. Nang runa kat agdadamo ka pa'y laang. Ay, kaasimot ni Susan bakit? Taapay, Pedring. Kasanaw, nagikat man gaya man iti trabaho na nilitaw nga adi na. Nga road. Dayjay, nalabsak man itay iti balkonda di tabalayda. Nakaidda nga agsilsilpawn. Na, si kansamo ti Maridison lakay. Pudno mo ti bagbagak. Ay, amuda ngamin nga daniman ng daamang pakpakan kadakwada. Ba nagasana rumbang? Saan mo't nga agnanayon nga kakabalay da amin? Nanalina, umayak man. Tata Pedring, adda kayo. Ay, iduron mo latan day tarwangan. Saan anak kalakday ta?
Seryoson sa matibag am Harold. Tainawis nakpay dito igid ti baybay. Jak ngamin kayat nga dadisturbo. Wen nga medyo adayumat dito eh. Saan mataparikot day tay? Tanda matlugan. Wen matkit di Addan kabukbukudam alugan. Wen Susan, inlako ni boss kanya. Nalakalaan ti panangilako na. Sagad installment pay. Dakil abanag daytan. Wen lab. Kat napalabas matan ti may sa atawan na nagtulagan tayo iti. Nga niya. Imbaga mi di akalpasan ti may sa atawan katagsimpatan. Saan ka ngayon mandugot iti? Tako na mga gadadal pa lang ni Ronald nakabsat mo. Wan, agpayso. Nagtulag ta iti. Ngam saan pa'y mat ang nakagraduate ni Ronaldin. Taadugayam ti failed subject na iti naglabas. Anya? Ay, kasta unay nga ungot ko iti. Ngam awan mabalin ko. Mabalin talatama ti akasar. Duata namang paadal ki ni Ronaldin. Siyak ti akin obligasyon kadagiti kakapsat ko. Diyak kaya't amairaman ka. Lukas ta. Saan mo pa'y amatong palti? Lading ita karon. Ikanak kumapay iti may sa atawan. Kalpasan na, umanugot ako. Manang, apaya saan ka matimtima? Baybay ang daklatan, Ronald. Maikawak ngamin. Manipod itay simmangpot ka. Di ka pulos nagsasao. Sa ita. Agsangit kamutan. Awanan ni Harold. Anya ti kayat mo asawon nga awanan ni Manong Harold. Nangasawan iti sa bali. Anya? Saan ako na mauray pa iti may kadwagon daw. Kastagayam. Ti amok ngamin katagraduate ka ita semester. Ngam saan matgayam. Ala, siyak pa'y gayam ti makagapo. No apay anagsina kayo. Diyan mo ti suhok ita, Ronaldin. Diyan mo. Sorry, Manang. Sorry talaga. Nakaumay kamot dito'y balay-balasang ko. Uwan na nalina. Malagip ko ana sa uyo iti. Nga agigan iti sentro ti may nga anak yun. Wan, apay aya. Nana, mabalin nga ta makipagnaadak pay lakadakwada. Uray may sabulan lang. Ay, kat mabalin Sakat am-amo na kapay ni Lorraine nga anak ko. Takanayon ka nga istoryaan kan ko na. No kasi ama pa nakagpasyar iya balay da. Pakibagayon tuman nga rod kadakwada, Nana. Kastamot din ay iti manugang yun. Wan, yawag ko kadakwada. Agyaman ak, Nana. Ay kasanon dagiti dua kakabsat mo. Nahustuan dan iti tawan, Nana. Isud at ti makagapo. No apay akayat ko ti umadayo. Sige, maawatan ka. Wan, maawatan ka, balasang ko. Ronaldin, nakaluto kan? Masadutak, Manong. Napuyat aki di rabi. Anya nga ron nga iti pamigatan ta. Si kamot na ati agluto. Siyak mutla ka na yun ng aglut-luto. Sikat ti babae. Iswa sikat ti agluto. Saan arason day ta, Manong? Babae man kan lalaki, parehas itan. Mapanak lang nga rodan gumatang iti lutong ulam di ta kanto. Nasaysayaat pa'y, Manong. Tapno agisangak latan di ta rice cooker. Ay, Ronaldin, madlaw mo ka di. Diyan niya, Manong. Ni Manang Susan Saan matunayin ang matimtimag? Manipod nag-break da iti boyfriend na. Wan nga ron. Kasla siyak pa'y ti mapabaso di tinapasama kadakwada. Saan mo abasol? Saan mo idaalinakdan iti panagsimpada ko ma? Isumot. Isuda mo't laong ati akin bason. Saan kumot nga imbaga? Saan pa'y nagasawa ni Manang? Nangag ko tinagtungtungan nyo. Ha? Wan, basol ko ti amin, Ronaldin. No imanugutak ko mga agkasar kami kini Harold kalpasan ti may sa atawan. Saan na ko mga insukan. Ada ka pa'y gayam di ta, Manang.
kunak no simrak kan iti trabaho. Diyo amo tal daw kayo nga agririing. Ngam sa anak pa'y asumrak ita. Manang, apay dagit amaleta. Ijayak pa'y lailing agnad. Itikas na, asidag iti trabaho. Ang manang, kasano kamin ka ni Ronaldin? Di kayagdanag. Taitad ko lat tati allowance yo. Apay pa'y laang manang. Kaya't kumat amabaliwan taglawlaw ko, Lito. Manang, nauma ka din kada kami. Saan? Ngamkit di. Kaya't ko ti makapagpanunot anaimbag. Manang. Sapay ko mata maawatan dak, Lito. Tamanipod idi. Da kayon ti pinampanunot ko. Ngamday tati karim idi, kadagiti naganak tayo. Anya akari. In karim, asaan na kami abaybayan kini Ronaldin? Apay, binaybayan kayo aya. Saan pa'y mata? Adan ti tricycle nga inarkila, manang. Nasaya at nasapa nga imay. Talaga ka di adida kan malapdan nga agnaud iti ili, manang Susan? Nakaikada nga kun Ronaldin. Kasano kami ngay kanimanong Lito? Saan kayon nga ubing ababasit, Ronaldin? Saan kami anarwa maawan ka dito'y balay? Daytakad nga ron. Saan kayo anairwam? Pakawanan na kun manang. No siyak ti makagapo apo manaw ka. Awanan day jay. Bay amon. Ngam kati. Kayat ko ti makapagpanunot anembag. No agbaliw ti panunot mo, manang. Agsubli ka kumaadagos dito'y balay. Oy. Ngam bayat ti kawan ko. Da kayon ti makaammo dito'y balay ken nilito. Wan, manang. Katsapay ko mataag-subli kang tumatlaan. Saan ka nagpalapad kadag iti kakabsat ko iti dayta agundaway, Mr. Lonely? Nagnaedak iti sentro ket pinanawak ida iti baryo. Kayat ko kumamot nga agpursigida iti biyag. Takabayatan nga dak iti danada, abuswen damot latta, ti kinasingpet ko kadakwada. Ita, mariknak, anapunwana kon kadakwada. Bidot ka diti inaramid ko, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Susan. Susan, para kanyak, ket nasayaat, ti panang distansyang pailaeng kadag iti kakabsat mo. Ta saan da maamiris ti kinapatid mo, no kanayon nga adda ka iti sibay da. Ket barang iti dayta nga inaramid mo, ket makapagpanunot dametten, ket amudan ton ti agpursigi. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagayam nagpailingad iti nagan as Susan, iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masidman. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.